Kedai ke parti, ke bedehi, nak ni ke celah ke jongi. Kedai ke parti, ke belah sen, dan ke bril, ke belah ka, ke belah he, lasan, hak ni ke celah jongi. Kambing ke parti ritor, kambing ke parti nak kenu ke jaka, Hendrai kedai nak ke parti jong ke celah bi ke jongi. Kedai ke parti NPP. Kalau ke parti hadiah nak pisar punya. Nak kibampun kibon pan tiket kala ibit ya ikong ampri iya mene bulan buron jok Islam bain long kertong jong kene ke parti jok Bapak apa bicin ke kampi hidung kam bencin ya kipri kibeladan lupa hak kam sanyi masima namar belet kat hadu kayin dorban tawan jongkari lada pimpat dan experience yang ini kekam wanra kecingnya ya kecela kecongi baik lada pipai nakin rewat kikirtong di besim betah hak ini ke election MP ke Bansalong sangat kini kiramba gawe kini ke longkme nak ni ke celah, nak ni ke Islam parliamentary ke jongi. Bapa nak ni ke rewat ke kertong, saumat kini ke mampadan, ya ke cintiap hak bedi bertekam sanhi masima, kimpat dan experience yang kam syakri libat ni kesihan kesansi masima, hendrai ni tuipi. Ikong amprin, idai meledang bertabah, hak kami sangi masima. Berideru, ibawan nakayim, kebelah syakri, ya kecelah kejongi. Ilah syakri, kebening kamdu, kelang baik kepajungi, iliat piji marmenyan. Ilah day MP badan buram, jam kene kecelah kejongi. Ubah arti dendo. Menjutong April, ledai, wemria badan buram, jam kelang kami pemai. Bagi ledairu menteri, jam kene sokar, angkuai hadap pulai. Ikong April kemalangnya, santam lejok kemenri. Ila lomru kum ka minister jenta kada hak bedai nak kene ke kam sanhi masima ila di lok keme belobit lebiang bagi pa nak kene ke celah tumi bain nik nikmat syakayin dorbar tawan jam keri ke jumi papa nak kene ke rewat kumalang mene sawat kene ke bang pandan ya ka cintip hak bedai nak kene ke jeli jam ka sanhi masima tilana pimpat tebiai kan warna kecilnya orang itu yang kin, nama kecilnya jatuh parlemen, kin nampak TBI yang keruk penyat yang jarbar, haknya kali kecami, dan orang kin pat TBI, kan warna kecilnya bagi biasa tentang kecilnya cumi, nomor kan hanya bagi dia pulih, kan dia tipa, sanslam, lantai noai, orang itu ada di beriu pertama, kita kan penpusat pengperkat bandu tiadu dan habis jin kita mikmat nama nyempua bansudu ya kasan senang makin ini mikmat nak tajumi Bapak sa sekini arbut ikong amprin bat ubah pala lagi pai subah pala santem laitnya kadang nilai lagi balong kum MP jong kecek kene ke selong parliamentary seat mereka bersosi ke lomba hak ini ke santem nim jui bain tray nak mentak kene ke selong parliamentary seat MP ulang balong UMLA udah kami skim UMP udah kami skim mereka bersosi ke lomba hak konstitusi ke jongi hak ini kedam balong kum MDC nampak jui tangkawi ke MP skim rukan rum hak ini konstitusi ke jongi Iwan syak ini ke konstitusi jongi tanglai sin hak kapsan sedap ngatarai kalade ke bapuan ni binuan laisian hak kapsan senam meniu kejat tangpur per election Iwan bagi kendu yang padba nak bentaban pan yang kecing kesah kapan dalam cepat dimi isu ini tak ada padba pihak mensutu apa apa picit akan diganti mentah yang nong nikmat
Lalu pipai pasikong amprin kumbalo kene lahikai nadu bidang kena nadu bidang sama namariwan makayin kabara syakri paiba ya kabara ikpaju ibang kuar play lalu MP ihemban jongi lalu menestara mele ban mairu ila syakri konstansi santan ada kalai mukra kalai kai nakada kelasnya ya kami terai ya kecingwan ra bakecing terai kan ke babit haka konstansi jongi ya kabakira penjob angetska bala lagi jit kum ke MP nak kena kecela jongi nyinsei ya kecingla haka ne ke is parliamentary konstansi jongi om tangkata apa larang ai labi kedi ke play ke belanang lastar kecing pune ke belabit labian kecing nang ciktep hayin darbar tawan kai bende keren kelatu detak ala nakalet sejali kini keren pun kimat kibat kami kecela kelangut kum kini ke ILP ke pemerintah hadirin bahkan ke sarkar NPP kalau penkomu yakin reformat dia mele ban sim ya karai ban pas ke resolution nak mentah ke ILP ya ke bah mentah ke sakut hapa ke sarkar kami ngidon kamban yo ya ke MP nak ni ke jela ke jengi nak ni ke jol ke parti kenang ba ke longkum ke cikim nak mentah ke jela ke jengi bagin kintiu ya ke ni ke jela ke biit ke jengi tentang kenapa tak pimdan kam hak ni kepor pin perkhapa ya kai ke bentak kong kinong sok senang ya ke pincit ya ki padba ya ini nang ikmat kenang makan long ke cituku nak bentak kejela kami kecong tentang kenapa tak perkhat ke sama makan long ru kecing sarang ya kejela jumi larang ipa ya kelong kami kari jengi kini kari ke bagi burung bahaya kalam kami kani kendi ke siang ke benekong nadu bagi yo ya kecela lalang ijin kini kalam kami kani ni kemat hakin darbar tawan jom kari bahkan warai kana ke burung ya kecela kami kejong kendiat cepat ke parti jengi kadang wantah ke bor kumandriu sename papa balak ni kindriu senam lai senam kapan yakun ya ukram cipang balarung hakani kejelajah kelak kelahapan kelenda yang kecingdapkan apa kini kejela kejongi lengi pai sekeri kepala sekui benda na marhaban pai kemacwa kumdo bante lakam yang ni ukram cipang balarung kejelajah ni paradin jom kata ke parti jengi kadang yo menteri kamba hadirin bau nyokong Jepang lahir ke parti jengi kadang yo menteri kambang saja tekan pakai menteri hadirin yakin rusnam kalau warno ke election mereka masuk dalam kelomba kipat bah jom kejela ki ya kecik terekam jom ke parti jengi tetap kadang menhakan ni kalau penjob kipun kiamili hak ni kejela jengi ya ke bangla yo ban sinsarnya hak ni kerja tambah ke besosi kelomba hakun kini kerensan yellow election keladan kecing pensutu bakla nak kini ke parti kamtan nak kini ke parti ke betumai kebalak kena bahkan ke sarkar ke sarkar ke bangsa tam hak ni kejela kapak ham semua tamula ya kini kecikina joki kepakai jemili kadang-kadang kebuat tangguh senam ngai baik ini kisau pendirian ini senam naman layat haka jinyan ti jemi kum kejela santuar senam sau pendirian senam mensuala sensyar ini dari parti Ruton dari parti Rumum gimana ki wepat ki parti kabasok tamula kalau makan ni ke parti ke batamai ya ketak sau pendirian senam ru kamu penkipap hak parti jemi dan rapat ba haman lagi rensan mentar nong yaki nong lada pikno warna ringkat bat kecing pun sisa kapan kena tu besok kecil dia ini utelik kan sih bilang kena you know dan rai habat kena warna ringkat bat kecing pun sisa
Kalabu iki adu rasai kesengi. Bawala pila, bawala yang kecil pensai, yang kita kecil dan kecampi kita kecil tiap pakai ke sarkar ke bangsa. Ngadam iki pada jogaru, kelipun yang kita ke parti. Andri lada pila, bawala yang kita kecil pensisa, adu rasai. Kipat bak jompi kini berpun yang kini ke parti NPP nama kelalek hal yang kelalek. Ban semua tumba, ban kena kabesuk, henry ban pensi siapa? Kabe, ban kiwan Syakir Rinsan, ban kam baki Indri tan baki. Ban lada pipa syakakam, ban Syakri yang kacang kendreu, ublay ulai, la kecung kesam, ublay ulai, yang kesam yang kinong yalang sang balang, bakin pet. Nakamta kapin kapian dah kabakin lek ban pet bak sarkar kanung terekam bakla kita mungkin nangelam kita terekam nakamta kami bak santri tak pulang kita empat kinang kibakam baki jam berde ko kini ki parti thamai tang bak semua penpe bapak man election apa pai kita kecingkam ye jatendre joki ngasoi le jongba itu maki ngata khon ye jatendre Henry lada pipet pa ublay pa ngai kasam ang ye jatendre ta we pakelenti na uba patau ngam julet hela po surok na uba patau ngam jupen kelumar po surok kenal tangguai dari bang patau pasal apa maulai ubah kene ya ke pelingja jom ki kelaja nastang ya kikam ar hajar ar bantangan itu ya pun nak jadi pimpinan kipun kikam kibangang penyak mentah penyak dah kijat penriu Nepali hakata kapon pedang kasih mana-manaru Nathanai hak tu kepor unongelam jong ke parti BPP idang day presiden jong ke FKTCP idang lah kejang ke bentak kesap yang tak kebilong ke presiden jong ke FKTCP hendai bapak tahu dan nak kawai pak kesap kata kesap kelang bangin kini banyak belanja jong partai kesap abang kumta pinang bapak tahu ya kali bekerja benar Ngatharai ngan nong penemnya kini ki hajar kilong yen kepada mati. Susdeu bang mana kene baki nang mawa ki khamai na kabor komwe male. Pandai baki ai na kata ngadang la ban kene susu ya kaplen jam ki. Ngai chan reu chan takakam. Ngai chan reu dengan pembe janoi noru. Batsam pensei sakawai ke kampu bapak tahu ulle kata kalau ngin kompet bagi kampi hari banyak dia pucka hakani kata PN ya kecat benreu dah kabon pun thame ya reception policy batai kanang rem jok PPP kan le komno ya kata reception policy kan ya kekam kemaya ha nama kata ya kita benrek beraitan betah ban form yang kesetiap balba mana bestu bakla ya la syafi am reception polisi la yo kahapan yang kelenti ke berceramba nak yang jong presiden jong ke kesio ba lambok marngar ngai kuplai ha katu kepo ya om ya ke sarkar parti presiden jong PPP 4 personil presiden koalisi ulai timon ke sarkar badan kam bentuk no dak ekspor komiti akapar bang presiden badan meronjoki si kata bapun kita kerja juga ke parti kelakran bang ya presiden kelakran you mundur nang sekolah juga jabin reo kapan dalam 4 presiden ke parti terkibat oh berkira yang kata kecelong kedua di bentuk no ekspor komiti nang tambe tak kata apa Sau peperakan tapi
Ibu ke surga bagi pensengeno yang ketukan tunjam atau por piaki sebjam polisi. Bebal ke jinglong lingkut jingmut jeperkat jom dia moyalam cukup bibi. Sau berperang tabiong upaya kita hati sitio bakyong ade kamlong di kita kecipin sange tunjam teh kikon sama cengi kilong kulo kun kita menewan upaya kita jeperkat Papa das kutuba da perkaba ya ki ke nangilam kisuan temen pitami sipot lana pipai syakne kan lokta yokta kila yaki ba pertapra let sapostan bos mdene akapar ba yaki ya kan lokta yokta ngalai bau niu ramba welam dia ka parti PPP ulapan kiwin yang kecela cengi lalat pelang meeting lepas tu kela Indrai ka basosi kalamba kata kerja kiru kani sakut tak sipar apa mulai wan ya kran ya kalok tayo ta kena ban yung MDC mulai MLA Pai jom sedang mulai ngaklam le MLA PI ngapa kali MLA Kamu ubah apa tahu ngedi MLA kamu kidan ki puang baki bayalang program ki bakla ni khot iba pertam ta yang MLA pada program ya kata kami cuma tu nak kita punya program ki bakla ni apa tahu bukan le MLA jebol ubah apa tahu baki nang mulai ki penjab MDC ule betek ko MDC ngeterai dia kata kalau tayo ta kiwan yaki shano kerja kata kerja ki tuki hano play ka resort kita habakut kila sutu kila bakla namar kan itu pipai ba hakabede be kan kalau tayo ta ya ka case lada register lada file ya ka chaksi group habakitem ya kata kali pendeta da ka bakilela sapan ka parti PPP ki pendo no kita kena mopan ba unja kumo pitnya kami ini gibreu bakini ki mangalam macam ni ke parti kelam bakla kemalang ye pi ke sarkar MPP kaladon ye ke vision banyalam kumno ye ke cela ke jongi kanyalam kumno ye kun samla kebasosi kalamba kikun samla jongi menta ngalai kelak kelomar bah ide bakini ke cipki cikirnan jongi ke parti Bandung bani ap yang kata kalaway hendrai ngaku nong ni kemat bagi kun samla kiwan sayin ngasu senai bak ngasu trim ya kabab menta mile kun noi kabab menta midan kabat berkat coy ke menta lama menta kacut kalaway lo kalajak baik tak kata orang ipi syukuri kalaway tetap kata kaban sampai lano ngemtip Tetapi apa yang bersuatu baik ini, kebakun kini ke parti, jiwan bersuatu apa itu? Kepolisi, jangan ke parti NPP, kalau bangun kecil kini kecelah. Hakapor ke parti jangan ke sinti nak ke sarkar, kini ke sarkar berim, kalau ia kecelah jangan bahkan hiar setiap. So senai pat pengisah kenal menginta ke parti NPP nama ke penam, ini ke parti Rutor, ke parti Rilum, ke Lasakri, ke penam ni kecelah cumi. Dari ke sarkar MDA, apa kecelam, jangan konrat, jangan iba prestun, lalaban, kelipat ya kata kecingam suki-suki, bidang kampanye, panpa bidang kampanye lah, dia ke parti NPP, bahkan nangelam ni ke sarkar. Papa, Bandung Selam kepor, menghapan bat ya kepor. Tangkau kau yang sekuaban, pensau kendiak banglayas, oh naga dikerensan. Bau nangelam jom ke parti PPP belum presiden lakopa. Ulang bah, ketua kecilang apos tambas, kibuan kibri kibndai napok maula. Nakan
Presiden Pak Presiden upapet yakan meeting ke bangingi pelong Tikus lai yakan meeting ke bangingi pelong Pipa yang siaigi jom pipa luanpan yang bahana medan unong mulai berkutu hantu buan part meeting kema makwa menang hanya kepor namakan na senang peladan sebar mulai pindai su maksong senang mulai kumna pinditu pindai su maksong senang juga mulai wat nongwan pinditu bapitu itakin mulai hiwan semulai dong dalama dong cenge keparti jumpi hiwan yung mulai jungi Hindi tangkata ba karena kong jungi na nasap na imam hamat lagi lang na po ikinangiram kinakasam pipipi bagpag mano kita kinamula kibawan sa kaparti jung NPP Pagba nalayos na upang pinakanta sa kataka baitit mo bagi kita staff nataray naman kini kinang senador senador wajah ka rayola kisna kadur klasna kadur patawe na kisna makihi banpa basis kelak-kelak kelumari upaiba bankenoi upaiba dak bangi tak staff tolong nak ini tak staff atau kini nak tabuan kita oleh bikisni kita benuan saya katakan meeting Sakway panba namar baki jumlian baki banyalam yaki beri nak iwi konstitusi banwat nak meeting ke jomki ipan bagi ilom kum makita ni ngendam kan banyalam nak beri nabar kino mulai kiwan hak pikirin bangsa kini panba sakway bakado ngayos mau biarlap bayang bang iya kecat benriau Ngenyedai kecat benriu kata haki pres mit haki pres by pelan pres yang hana ngihaman ku dikibar jelar yang hana iki nan genuine nan tribal ya katai keren polan khrar tin panan yang baik genuine nan tribal ku dopet hatu ka PPP kalales ya ka sensas pa mano kita ki genuine mano ki non genuine Bye-bye dapat kata kau ni kibri kibong cet benda tak kawai kili apa tak kawai tentang ada apa ba wat membaklah kan ikenti menta ban kenal dengan ya kan ikat kendai tarik ya kaba penmi naki yang kisam kijampi ya kaba mungkin aksyon senang apa kubur rekat bagi presiden ke prime minister Pak Chief Minister, Banjir Ekonomi Kemat, warna bekla, warna pensabiai kini kesan senam, banai, yang kini kebelang pemai kamtam, kini lagi parti biai, kata kipaya paralel, menitui pi, senam berdua, yolang belang pemulai, lagi keren Ekonomi Kemat badan cengeng Muhammad Fail Fayar. Daya Fail Fayar berlaku kesenang kilo pasang, sudah hadir dia kuat. Kita akan ekonomi kemat. Kita akan dapat bawa membaklah kini kenti mentah ngin pentikna bakum ke parliamentary seat natura kan penjabnya kalau kebela tikna ke mana makata kan job natura ngin pentikna nang konsensi